Day tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Day off mo matno Lunes, Patricio Lakay. Unmot ngamin, apay ka di aya. Anya nga tano agbanding tayo mat kadagiti ubing. Itugot tayo ni Nanang. Sa dino kumamot ngay, Ag-beach tayo manmet. agbits lagayam, masadutak. Ay nawaw, italaang manan ang makapagbanding tayo. Saan mat amabalin aday talatan agtrab-trabaho ti ar-aramidem. Ikam mat iti oras dagiti putot mo Masadutak nga rod, apay nga ipilit mo aya. Una yun. Nag-outing tayo, awan mapanlugak no ka. Kasano nga rod ang makatrabaho Kasta ti ibagam no siyak ti mangibagang agbanding tayo. Ngam no ti gayem mo ti kaduam. Apo, kasla saan ka mabanbannog? Busy ka kadipay, Brenda, anak ka. Apay kumananang. Adda ko masalod-sudekin ka. Ibagayo latan no anya day tananang. Anya akulay ti maibagay kanya kanak ka. Daytoy ka di apple grain, wano daytoy lake blow. An-anwan nyo matikas ta akawas nanang? Isuot ko inton ag-beach tayaw. Saan ka di nga agbanding tayo asa nga pamilya? Kumaang saanan amatuloy day a plano tayo nanang. Ay nawaw, apay asaan? Saan mat nga rod akayat ni Patricio ti sumurot nanang? Anya? Alangan mat ada tayo laang kadagiti ubing ti agawting. Sa dino ti ayan day ta Patricio. Siyak man ti makisarita ken kuana. Saan amabalain asan amatuloy ti outing tayo? Agsarita taman Patricio. Apay ka di nanang. Iti anya agapaw, adi mo kaya ti sumurot, iti outing ti pamilya tayaw, Sa anak nga rod anay ruwami ti kakasta nanang. Ay saan amabalin ti kasta ka panunutam? Kanyat kayo ti asawan. Nakasagana akaw. Kayat mo man kan saan, matuloy latta ti outing tayaw. Nawatam ka day, Anya. Ipadas mo ti san asumurot kada kami ta. Wan angam. Ayaw anong ti adupay angam. Mapantayo amin ta day of moment inton Lunes. Ipadas mo ti san asumurot ta. Dakas ka talaga kanya. Umisem ka picture tayo man matlakay. Masapol ka di pay. Ay nawaw, syempre tapno ada ti remembrance tayo. Kan tapno ada ipost ko iti Facebook. Magkatulaki ting ammom. Umisem kakit din. Dahita ti kagurgurak launay kan kabakay. Apay akas tamanan ti itsuraam. Saan ka naragsak akadwam dagiti putot mo? Para agpicture laang, di mo pa'y kayat. Mga turturugak bakay. Nanang! Ne, di mo ayaban ni nanang Ung tanak man da dyan ka. Nukas ta nga rod, umisem ka. Ipakita mo't ang naragsak ka. Dagiti apaw. Nakaturog dan nanang. Nabannog daan nagayayam. Kadsi ka. Apay anak kami suot ka dita. Kasano mo ngamin? Awampay mayat a picture ni Patricio. Anya, Kita am tila nga nakadagiti picture tayo. nan kita at mananak ka. Kitaan nyo saan ang makaisem? Adamay saan nakaisem, ngamadlaw mo't ang napilitan laang. Aywan. Apay akastoy ngay. Nuda tayo a pamilya na ti kadwana, saan ang makaisem nanang? Ngam no sa bali a tao ti kadwana, mayat ti isem na. Naglokon da dyan nga asawam. Kaya't nang samitin. Tingin at yun nanang, di kay manan mangisawang iti pakasairan na, ta mga no apa anak manan. Nakitak dagiti ladawan yung nga impose mo iti Facebook, Mari Brenda. Ag heart react kan ag comment kamot nga rudan Mari Ursula. Nalpasan amara Uray kas jay tilangan nila kay ko. Uray saan ang makaisem. Nakitak nga rin day Mari. Dagiti putot na ti kadwana, ngam kasla saan anaragsa. Ay, kanayon nga rod akas jay Mari. Saan siguro an nairwam iti outing, wano saan laang a photogenic.
Hay na mare, noan niya tinakitam iti Facebook ko, kas jay matla ang tilangana, kabayatan ti kaadami ijay. Ay nawaw, apay ngay akas tamaray. Masapol siguro ani Gilbert agayem na ati kadwa na nga agawting, santo agisem mare. Anya? Naimbaga bigat mo, pare Patricia. Samrag ka, tagkapita pa'y pare Gilbert. Ay nawaw, saanan paray? Andala na patig na ibagakin ka. Anya dayta? No awan aramidom inton bigat ti malam. Mapan kayo di balay. Itugot mo ni bakit mo. Apay mo't pare. Kasangay ngamin tinubya. At dabasit a pagsasangwan tayo paray. Ay wala, umayak pare. Ngam siyak laeng ti umay. Saan ko nga itugot ti pamilya? Itugot mo idaa. Tapno adu tayo ang maurnong paray. Ay na pare, ni Brenda nga pa'y ti kunam. Sigurado asaan na akayat ti sumurot day jay. Kasaritam ngamin itinasaya at aparay. May mayat mo't laeng no siyak latan ti mapan. Tapno ma-enjoy ko pare. Nung sumurot ni bakit ko, awan na, sa anak manen akong portable pare. 4x4 man dita Ursula ading ko. Arak man yung tigatanga, Manong Patricio. Ay nawaw, kasta talaga. Pangipanam iti arak ayan. Inuman mi itayan da pare Gilbert. Kasangay ngamin tinubya na itagad. Isumit lagayam amayat timod mo. Mapan ka man gayaman iti ayan tigayim mo. Ah, No tigayim mo ti kadwam, kat kastaunay ti panagisam mo. Nga awanan ti- ti ado asao. Itad mo kid di ti kagatagag nga arak. Mano nga minang ti arak itaya. Same price lang tang amanong. Awan mo't nagbaniw. Ikanak nga ro ti dua abote ading ko. Ay nawaw, agasang man ti dua. Di ka matanagan, taado kami mo. Sigurado ang maibos mi dayta. Adda impos tinubya ni Gilbert aladawan da idirabi eh. Kat kas makitak, nakaragragsak ti asawa. Mayat ti isem na kadagito'y aladawan. Apay kas na ti panagkitam kanyak bakit? Anay ko, apay ngagsipat ka ngay. Dayta ti ganabam, Anyat basol ko kin kaya. kagurgura kalaunay Patricio. Nung mabalin lang ti agsukat iti asawa, insukat kan. Saan ka amawatan bakit? Kita man dayto'y picture yu idirabi eh. Kita Anay, atay ko, di naklapigusan na. Makitam, nalawa ti isem mo kadagito'y aladawan. No ti barakadam ti kadwam, mayat ti isem mo. Ngamno da kami a pamilyam ti kadwam, kaslag saksakit ka akanayon, tadi ka makaisem. Saan mo't bakit? Di ka nagkalintagan, taado ti ebidensya. Kaya't mo ta ipakita amin kan ka, ah? Nakapigpig sa mananti sa Brenda anak ko. Ay, hagburburak nga ro ti darak iti nakitak nanang. Anyat nakitam aya. Kitaan nyo dahi ti aladawan nanang. Nan. Nilakay mo mo ti adda iti day taladawan anak ko. Kadwa na ti gayem na nanang. Kitaan nyo ti isem na. Ayun. Nagmayat ti isem na kadagito'y aladawan. Anya ti makunayo nanang. Ha? No da tayo ti kadwan, marigatan nga umisaw. Kasla adda rikrik na na. Dahi nga rod, ngamno adda maibagakan ko na, kat agkalintagan pay laeng. Anyan ti kasta. Ay, mangan tayo kit din nanang. Ibusan tayo ti sida. Saan tayo nga ibatyan dahi Patricio? Marmarwam. May salata sardinas man ading ka. Ni, sardinas man ang tigatanga, Manong Patricio. Tas anak mo tin nga ilutuan ni bakit ko. Adda manan siguro inaramid mo asaan ang nagustuhan ni Kumare. Nakita na ti picture mi kada pare Gilbert iti kalman. Kahit mayat ti isem mo. Ha? Kasano alam mo? Nabayagan day ta aparikot yo, Manong. No ti pamilyam ti kadwam, marigatan ka nga umisem. Ngam no ti gayem mo, mayat mo. Nakaragragsak ka kadagi ti ladawan nyo. Ibagak to nga rod kin pare Gilbert asan kami ngagpicture no kasta ngagkukuyog kami. Tapno awan parikot. Tapno awan riri. Ay nawaw, saan akas ta ti solusyon, Manong? Ti kasayaatan nga aramidam, kat ikam iti oras kan atensyon dagiti putot mo. Kastamutan ti asawam, tapno saan nga agsakit tinakamdakan ka. Anya? Agbalin ka nga ulidan nga ama, Manong. Saan matkit di adakas no adda barkadam? Ngem ti pamilyam ko mati numero 1 nga ayan ti atensyon mo. Ta nagpamilya ka nga ruden. Agkalay sa da Gilbert ken tinubya na inton o may alawas bakit? Mapantayo makipangan.
Wen lata ah. Nasaya at no agkasardamatan. Apay mo't bakit? Kanya tinasaya ati Jay. Wen tapno ada kainagaw mo. Kanyat ko lang bakit? Kainagaw. Adamatan kang ka no naawatan mo no saan ti imbagak. Awan mo't ti Malaysia kada kami ken pari Gilbert No saan mo anaawatan ti kayat ko asawan, lipatam laangan nga ada imbagak. Makauma mat ti agpalawag kang ka. Anyat aramidom dito'y balay paray. Adanyag ko nga arak pari Gilbert. Pasensyakan paray. Ngamsan ang mabaling agsyat ta ita. I know. Apay nga pare? Wan tagungot ni misis ko paray. Anya? Ti kano pamilya, ti ipang pangarunak ita. Tanagkasar kamay. Kit adapay gayam lakad ming tunbigat paray. Na? Apay nga palubos mo ay pare? Apay nga agpa-under ka adagos nga eh. Naipilit ko ti kayat kaw. Aga pa kami imot kinibagat ko paray. May mayat no aramidak ti kayat na. Tanatal na ti biyag may. Awan riray. Dakkel tinagbaliwam. Sipod ng asawa kan pare. Wan tadyak kayat ti riri paray. Iso pasensyakan Nasken nga agkontrolak ita. Tapno maliklikan ti apa. Nagawid mo't adagos nila kay mo, anak ka. Sigurado asaan akayat ni Gilbert nga agsyat da nanang. Nga ta. Wen ata istrikto met tinaasawa ni Gilbert. Nakita nga inyawid ni Patricio ti arak nga inumanda ko maitigayem na. Oh, di awanan ka doon nila kay mo nga agsyat. Awanan naimbag pa'y ni Gilbert. Apay mo't anaibagam anaimbag ni Gilbert. Wen ata amuna ti araramiden na nanang. Amuna nga ipangpangruna ti pamilya na. Saan akas iti dadduma dita. Manmanon samutin nga agsyat kayo kini Manong Patricio, Manong Gilbert. Wan tasaanan akas iti sigaw. Ha? Agdamot tan asawa. Saan akas iday ang mabaling nga aramidak ti kayat kaw. Nasaya at mo't kasta ti kapanunutam, Manong. Ay nawaw, siyempre mo't Jak kayat nga pa anak ni misis kaw. Kasta ti ulidan nga asawa, Manong. Ay, isurum man day takin ni Manong Patricio. Ha? Isurum kin ni Manong Patricio. Tapno saan da nga agap apakin ni bakit na. Agap apa da aya? Nabayagan Nay, apay kanuman. Anya ti pagap-apaan da? Win tano da kayo nga aggayem ti agkuy-kuyog. Mayat ti isom ni Manong Patricio. Madlaw anaragsak. Ngam no ti pamilya na ti kadwana. Marigatan nga umisam. Anya? Saan nga inistorya ni Manong Patricio ken kaday taaya? Itala ang anaamuak ti maipapaniti na ita. Ala, bayam. Kasaritak to ti gayim ka. Nagasat launay tinaasawa ni Gilbert, Mare. Ha? Win ata ti pamilya na ti priority na. Ay wen, dakkel tinagbaliwan na idi nangasawa mare. Awanin ka doon nila kay mo nga agsyat, Mare. Mayat kit di awanan oras na kin Patricio agayim na. Para makita makariknamot day a Patricio. Ay kat paliiwan, Mare. Sapay la kumaa. Amumot day jay. Kaslaawan panunot na no dadduma. Katduan ti putot na. Talaga ka di asaan mo akayat agsyat pare Gilbert? Saanan paray? Ay nawa. Sino ngayon di ka one-on-one ko no di mo mutin kaya? Ni bakit mo paray? Dagiti anak yaw. Ay nawa. Saan mo't ngumin inom iti arak ni misis ko pare? Di Diyos latan ti katanga mapagsasangwan yaw. Anya? Ikamot iti oras kan atensyon ti pamilyang paray. Nadamag ko. Nadagayam ti diyo pagking kinaawatan kin ni bakit mau. Italaang anamwak. Ta italaang nga indano ni ading Ursula kanya. Ay ko pare. No siyak ti si ka paray. Agawid ka. Agbanding kayo mo't asang ka pamilya. Nawan ti aramidan. Iti kastakit saan nagriri ni bakit mau. Agrubat tayo nanang. Ayaban nyo dagiti ubeng. Wow, nanakaw. Umayon. Sa dino ti papanan nyo bakit? Agpiknik kami iji karayan. Apay ka day. Ne, apay mo tadi yung pakpakaam mo nga dagayang plano yung akasta. Gapo, tamok adi mo lang kayat ti sumurot. Sino tinangibaga asaan ko akayat ti sumurot? Wen tanapat patag ti barkadam ngamda kami a pamilyam. Di kan tupay makaisam no kasta ada tayo ti agkakadwa. Kita dagiti ladawan tayo nga impose ko iti Facebook. Iti lang dayjay bakit? Saanin ita? Agrubot tayo na.
Nanang, sumurutak met. No kayat mo ti sumurot ka laang, ngem no mapilpilitan ka, agbati kalatan. Bakit? Nanang, nakamiris ako. Sumurutak kada kayo. Tada kayo ti pamilya. Ay, nawaw! Di mo isukat ti asawa kan anak mo iti ragragsak iti ruwar. Isudakit di kumati ipang pangrunam. Laglagi pam ati ragsak iti ruwar, agraman ti barkada kat aglabas kan mapukaw da. Ngem ti pamilya kat agtalinaed iti agnanayon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apay nga may kapaylaang dito'y balay. Imayak, ta singirik ti bayad tinateng nga impadisplek iti pwesto, Mari Lucila. Inton bigatan na. Ala, kasapula kung ti kwarta itamare. Napanak iti pwestom itay, kat awan ka ijay. Iso napanunot ko, ti umay dito'y balayong. Kanayon matarong timing ka. Nagturod ka pa nga umay dito'y balay. Kastala ka na yun ti bagam kanyak. Urayam kumamot ama panak iti pwistok asa kaagsingir. Mare, maikatlo day to yan na panagsublik. Itid mo kumamutin ati kwartak. Di ka makaururay mo't. Ala, parigadan naklang nga rodin nga agsingir. Sikapay ti makaungot kanyak. Wan ata narigat ka akasarsarita. No inted mo kumangamin ti kwartak idi. O di nalpas ko man. Sa anak ko mga imay dito'y balayo ita. Ah, kasta ka day. Mabitlaan. Ay, Aday ta, pidutom ti kwarta. ala, apay nga ibarsak mo ti kwarta ngay kanyak. Mabalin mo dayawat mo iti nasayaat, mare. Awanan ti ado asaw. Alam kit di ti kwarta, tapno malpasan ti saritaan. Hindi pa'y napalabas abulan ang nagpadisplay ni Camille tinateng iti pwesto ma. Kat, anya ko maitakang karumyo. Apay nga itala nga inted mo ti bayad tinateng na. Sapay imbarsak mo ti kwarta. Un ata mabusurak nga rut kang kuana. Imbis nga agsubliak iti pwistok ita, ta isupay ti mapaglakwak. Dadaulan nakit di timud ko. Nauma siguro matan na. Narigat kamot ngamin amasingir. Aguli makatanalpasan Romeo. Nakabayad ako. Bambanog ang matipada matao. Imbis nga iwanam ti panagtalagda, tapno adda ka sosyom. Agsardang ka kunaknay. No amom ngamin asaan mo a kwarta, di mo gastusin. Di ka man nagpakalaing dita. Tamok ter aramida. Ado pa'y may tinabati alakom anya anita. Huwag nga rod lakay. Ay, apo. Makabanaw ti agisursor iti lakaw. Sapay man manumutan ti gumatag. Ken nakapsut mo tayong dagiti tubang kaw. Agkita ka, no adda babalin apakidispliyam di tabakot. Sa di no kumamo ngay lakay. Ijay paradaan ngay nga ta. Ayun anya. Ipadas mo ti mapan ijay. Ado ba ti pwesto ijay? Kun ado pa'y ti tao. No adda ti mayat ang makisusukin ka. Di saya at manay. Sige, mapanak man ngagpaisaw. Bareng maibos tila akom ijay. Taado ti drivers kun pasahero. Nalala, agao ka nga rodan, tamagan talakay. Mapanak ijay paradaan, kalpasan ti panangan ta. Agrubwata ka on lakay. Ibagam kun ka nakamakoy. Ta itulod na kay jay paradaan anita bakit. Saan na magmagnaaaklatan? Sigurado ka kade? Wen, lakay, kabaulak pa'y magkidi. Awan ka di ipaghatag mau. Awan pa'y bakit?
Sige, agrubuatak nga rudain. Mga lakay ti payong. Aywan, mutoy man tanalawa, payong ka. Awatan bakit? Magiaman ako na ilakay. Agan-anad ka bakit? Agawid ka adagos numalpas tilakad mo. Tapno sa anak manen amadanagan kang ka. Anya tala ko yu aya, Nana Anita. Mamerienda, ma'am. Sagmamanungay dayta. Ay, ato'y tilistaan ko, ma'am. Ay, pa-display ko makadakayaw ta saan ko ngaminon akabailan ti agisursaur. Da kayo kaditi nangaramid ka dagita. Ay, uwan, madam. Siyak mismo. Iso makasigurado kayo ang nadalaws dagiti produkto. Ibati yung arod dita, tainayon ko iti nakadisplay alako. Ay, agyaman ak unay, madam. Ay, nayunan yulatan ati pang presyo yaw. Tapno, adamo ganansya yaw. Wen, amok daytan. Ay, sige. Agsubli at nga rod no maibusan tiin pa display alakaw dito'y pwesto yaw, madam. Kumusta tilakad mo, Anita bakit? Adda nakasaritak lakay. Sino ba ngay? Ni Lucila. Na imbaglaangan atay manugot nga i-display tilakok iti pwesto na. Adamo laangan kasusyaw ijay paradaan lakay. Manuti bayadam kang kuha na ngay. Awan. Ang imbagak anayunan nan ti presyo ti lakok iti kasta adamo ganansya na. Ay kanasaya at ano kasta bakit? Saan ka marigatan amang sursor? Ay, win nga raw lakay. Bareng maibus da ijay tapno adamanan maigatang iti ingredients. Pre, adumatan na i-display ang merienda bakit? Impa-display da lang dayta lakay. Ay no, adamanin baro akasosyong? Wen, ngam di ka madanagan. Ta saan aday di akamilti nang ipa-display. Lako ni Nana Anita dagita. Kita ata mga nulukom jay bakit? Naa, apay ngamin nga ununa anak manan. Wana, tamok ti ugalim. Advance kalaunay mo ngamin. Awan dakas nga aramida, ngam kastamot ti kapanunutam. Di mo aramidin kin Nana Anita, tikas iti inaramid mo kadag iti nagpa-display iti lako da ken ka. Dakil lang nga rodon ti ganansyam iti inpa-display da. No awan na saya at nga ibagam, pumanaw kalangan Romeo. Di mo dadaulan ti aldaw ko, kunak manan. Ay, Madam Lucila, nangyagak manan iti i-display. Ay, naimbaglaangan ta nang yik kayo manan Nana. Naibusan tila ko yo. Ay, nasaya at ano kasta, madam? Iso na laang, ta saan ko pa'y ama itat ti bayad ti impa-display yo ita. Ay, dawaw. Abay ngay, madam. Adapay nga minangusarak iti kwarta. Gimatangak iti gasol kan bagas me. Ay, nay. Abay nga min aginastos mo. Ti saan mo mo't akwarta, madam? Ti amok akat saan kayo pa'y nga agsingir ita. Kay kaano nga raw ang mabalin ang maala ti bayad ti lakok, madam? Inton Lunes, Nana. Ay, nagbayagan no inton Lunes pa'y laan. Di kay madanagan, taitad ko lang ti kwartayo. Saan ko atagi kwaan? Ay, itid mo nga rod ti kwartak no Lunes, Kasapulak nga menta na ibusan ti ingredients ko. Wo, Nana. Basta umay kayo lang dito pwesto. Ay, ala nga rod. Agsubli aktumanan no Lunes, madam. Saan ka kagluto iti merienda nga ipa-display bakit? Saan pa'y lakay? Ay nawaw, apay nga bakit? Sayang mo! Saan pa'y gamit na nakabayad ni Lucila? Anya, apay asan pa'y? Ay, ginastos na ti kwarta para kumakanyak. Matang kano iti bagas ken kasulda. Ingkatang na iti masapsapol dati kwartam. Uwin lakay, iso ang masapol nga gurayak man ay. Ay, madi ati kasta. Ay kabarang itid na no Lunes ta isumat tinagsaritaan may. Sayang ti aldaw bakit? Ay, awan mo nga rod maaramidak lakay. Uray kayat ko pa iti agaramid iti merienda. Awan mo ton ingredients ko. Apay nga ita kayo laang, Nana. Ay, Lunes mo't ita, madam. Insapsapa yung kumatimay Maluman, Nana. Ay,
Anyat kayat mo asaway. Awanan koleksyon ko, nana. Nay, saan ang mabalinti kasta, madam? Namidua, anang yugak itilakok ditoy. Kunak ano saan kayo nga umay ita? Ay, no amuyo asaan yo a kwarta, saan yo kumaagastusin, madam? Anya nga ron ti maaramida. Saan mo tadakil unay ti kwartak kada kayo kahit? Apaya marigatan kayo amang taid. Dakkel ti binayadak ako rin ti itay bigat, tapno amuyo laang, nana. Ay, madam, no maipapan iti dayta abanag, awanan bibiyang ko. Mabambanugak nga agsubli-subli dito'y pwestom. Ngam di mo mutin itad ti bayad ti lakok. Narigat ka masinger, madam. Nay, nagapuan nyo, Nana Anita? Iti ayan ni Lucila, nakaw. Apay ijay, Nana? Sigare ko matibayad ti merienda nga inpadisplay iti store na agam narigat mo't amasinger. Nagadaw tirasun na. Ay no kasta, nag-display kayo mo't itila ko yung ijay, Nana? Why, nakaw. Ay sos, narigat amasinger da dya alusila, Nana. Anya? Hay, nag-display akman mo't kat iti natang alakok idi ijay, Nana. Ngam ay na, ma-stress ka nga agsingir ken kwa na. Na, ay, kasado nga roden dayta. Abangan no saan kumuten amasinger ti kwartakin ko, ana. Tulungan kayo, Nana. Ngam, inton sumaro no, saan kayo nga agi-display itila ko yu ijay. Iti ayan latan ni Nana Ines, ti pagi-displayan yu itila ko yu. Hay, nariga ti makisosyo iti dayja alusila. Ta saan a tao akasarsarita dayjay, Nana? Wag bagaaman ni baka mo, Romeo. Apay ni Lucila, tata. Bagam, kahit na tibayad ti merienda nga inpadisplay ni bakit ko iti pwesto na. Saan na pa binayatan, tata? Saan nga raw? Masiksikuran ka din ni bakit ka. Ay, na yan ni Lucila. Ibagam, tabayaran na. Tapno damo igatang ni bakit ko iti ingredients. Di kayo madanagan, tata. Kasaritak ni bakit ko. Agyaman na klaunay na kaw. Masya nang amingkat kin ni baka kaw. Agsubli-subli iti pwesto ni baka mau. Ibabayin mula unay ti pamilya tayo. Pasangsangpet mula ang ngumkasta kiti ti ibagam kanyap. Anya ti inaramid ko anak kaibabay ng ti pamilya tayo aya. Saan ka tao akasarsarita? Anya? Kinasarita nak ni tata Tonyo itay. Kat, anya ti imbaga da di alakay kang ka. Bayadam kanu tila ko ni Nana Anita. Tapno adda igatang na iti ingredients. Ay nawaw. Adda aya imbaga kasaan ko abayadan. Panunutan mo ti bannog ni Nana Anita. Mapambannog nga agsubli-subli ti pwestom. Alawon, bayadak no bigat. Pangaasim man bakit di mo tagikwaan ti saan aparaking ka? Kumusta kan, Lucila? Naa, anya pa ila ang ti aramidom dito'y puistok si Kakamel. Nakabayadak moten kang ka. Imaya, ta singirik ti utang mo kan ni Nana Anita. Nagipulong day di abagat kang ka. Aging kagaya may takot. Saan ka nagbalbaliw? No imay ka dito, itap no agis skandalo. Pangaasim, ta pumanaw kan. Kayat mon samot ti maipabarangay. Iti anya aga pumot nga ipabarangay na. Nagaduwat at tao ti binikti, ma'am. No anya titulagan, agtungpal ka kumamot Saan na may parbeng aluk-lukon ti pada matao? Awan ti atrasok kang ka, iso amabalin ka de. Di ka makibiyang. Amom, no saan mo pa'y nga ito ti kwarta ni Nana Anita, ijay barangay tayon tong agsasarita. Marmarwam ka. Ay, no saan mo pa'y nga ito ti kwarta, ipabarangay kan. Aday ta, kumplito day ta, nana. Nana, apay nga ibarsag mo nga iti kwarta. Pidutin nyo, tapumanaw kayo ni iti sangwanak. Na, talagaan natangsit ka babae. Tag sa upay lang ngamin. Saan asyak ti tangtang sitam? Tano maumaak ipabarangay ka. Ado kami gayam na biktima. Apay nga ipabarangay nak, kat na itad kung arudin ti kwartayo. No di mo kaya ti maipabarangay, aramidam ti maiparbang. Di ka kumabot agbalain atang say. Nananita, nasapa kayo mo't ngayon may dito'y balay.
Wena, tadya kayat nga agururay ka kanyak. Day talaang tinluto yung merienda, nana. Isulaang may ti umanayan ti budget. Sana bale, nalakamot kit di akasarsarita ti pag-displayan nyo, nana. Uray saan nadakkel ti punan nyo, ket saan kayo amarigatan. Taom time ti panagbayad na. Ay na, agyaman nak unay kin kakamail. Agyaman nak ta tinulungan nak. Ay, hawan ang yaman na, nana. Agpapada tayo ngagkasapulan iti kwarta. Agpapada tayo met amang mga nana. Ay so ano adda agkasapulan iti tunggal maysa, agtitinulong tayo. Nagka po kayo mat itenda Nana Ines, Nana Anita. Wait, napan ko siningir ti bayad ti merienda ngayon pa-display. Inted na kanimot lang, Nana. Ay wine, nalaka akasarsarita day jay nga Ines. Nasaya at mat no kasta, Nana. Saan kayo ngagparigot? Ay wala ka, narigat ti makisosyo kan bakit mau. Agin tuturod mat lang day dyan utad duma, Nana. Win nga rod, no kasano ti kinasaya at mau. Isumot ti kinatangsit ni bakit mau. Diyak man mo itasawak, Nana. Lukwarta ti saritaan, kat talaga kasta ti ugali na. Saan na maasyan iti pada na at tao. Kanahin ko matabagbagan. Ngam natangkan ti ulo na, Nana. At danto mo siguro pag nakman na, nakong. Saan lang nga ita? Anya ngay, awanan ti mayat amakidisplayin ka. Ay nawaw, adanto ah. Kasano ko ma? Kat agdinamag matin dito lugar tayo, taramid mo. Dayjay manen abakat Anita tinangi marites kanyak. Saan lang mat anina na Anita ti biniktimam gad? Aduda. Kut anya ko ma. Saan ka mabutan? Anya ko matipagbut nga ngay. Amok nga gintuturid ka lang. Ngam iti kinapudno na. Mabuteng ka ama ipabarangay. Nakadamagang mat itikasta. Madlaw man. Ay na bakit? Saan anasaya at nga dagunggun dawaya matao? Nang runakit adda ka iti kastalin niya ti negosyo. Ay, agsardeng kan. Itabay lang, agbalbaliw kan. Di mo urayan ang makatumpong ka iti naturtured ngam iti sika. Taamangan no iti barangay hulto ti pagturungam. Amangan no saan mo pa yan ama irinyo ti business permit mo. Alaunan, si kamanan ti husto. Siyak manan ti kamalay. Batay, kanayon mo a panunutan. Analaglagan ken naragragsak ti biyag no awan ti luklukwam a padam a tao. Nawatam? Ay, nawaw! Di mo gundawayan dagiti tattao ang nagtalakkan ka. Kas may sa negosyante, obligasyon mo mat ti agbayad kadagiti customer mo. Tungpalam titulagan yo. Bayadam ida iti husto. Tapno saan ang madadaal ti panagtalakdaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, nawaw! Apay kastaman ng interaksyon mo si Kamarife. Nakitam lang nga gililad ti tao. Awan trabahom itaya. Awanan nalpas mo ti kontrata may. Kat, saan ka nga agsapol iti sa bali a pagtrabahwam? Aginanaakpay mo't ay nawaw ka mo't. Kita tama nga numatawunan tumanunday ta nga inanam. Relax ka kadilaang bakit? Aywan gayam, di mo liplipatan ti agsak daw. Naibuson ti danom ama inom. Nungay si kalatan ti agsakdo. Ay nawaw, isungarod nga ibabaon ka ta dati sa baling aramidek.
Nalagip ko nga dagahan ti ibaga ni nanang kanya kita. Isa mapanak man ni balay da. Rason mo man day tan, tapno di ka maibaon. Anya a klase kang asawa. Si kamanan ti agsakdo, Mare. Mabagkat mo, aya. Kapilitan amare. Awanan inuman may, ngam nakarelax lat tamat ti asawak. Ibaon mo mat ngamin, Amare. Ay na amare, inaramid kun dayta, ngam saan mat nga rod ama ibusan iti rason. Tunggal ibaon ko, ibaga nang ada ti lakad na. Wenno saan, ada ti sabali nga aramiden na, uray awan mo't kaday. Ay, una yan day nga asawa, Mare. Talaga asaan ama pang namnamaan. Naku nampay mare, maasarak nga ruden kang kuana. No siya klaang ti asawa na. Nabayagan a pinanawak day Mare. Naimbagan ka tamaano sampay laang. Anya ti umayo ibaga nanang. Agsapsapol ti kaaruba mi iti agdalos iti kulungan ti baboy da. No nawaya ka, si kakuman ti mga ramid. Isupay ti ited na atangdan mo, anak ka. Ay nawaw, awan ti oras ko makitang dan nanang. Na, kasano ko mga awan oras mo, kat na ibagam kanyak ide nga awan trabahom. At dati sa baling aramidek ita nanang. Ay, no siyak ti sika, mapankakit din. Sayang dayjay, isumo laang awan ar-aramidam dito'y balayo. Naranaan nyo laeng ang madamati panaginanak nanang. Kinapudno na, at dati planok apapanak inton madamdama. Anya, No sino man day ta akarubayo, ibagayo nga awan ti wayak nga agdalos iti kulungan ti baboy da. Agkita dalangan iti sa balay. Saan nga imay ni nanang dito'y balay itay aya? May matkat. Ay nawaw, imay magayam. Apay nga adda ka pay laang dito'y balay. Sa dino kumapay, ti daddo mapapanak. Ay katmapan mo dalusan ti kulungan nga ibagbaga ni nanang Imbagak ngagkita dalangan iti sa balay. Anya? Adda nga min ti papanak inton madamdama, bakit? Tunggal adda maibagang aramidam. Adda ka na yung tirason mo. Kat gagangay na Igagagaram samot tanday ta. Ay no, saan mo't bakit? Talaga laeng anaira na busy at? Una yun, di ka mutan maibusan iti rason. Nang yagak iti basit a grocery para kada kayo nanang. ay, agyaman ak una, yanak ka. Asino ngayon tinagdalos iti kulungan ti baboy ti kaaruba yun nanang. Nililya ti tinangdanan da. Sayang dayjay, isupay ko maapakitang danan nila kay ko. Kumaangam saan mo't akayat ni Ramel. No siya, saan kumot akabailan nga aramidon. No dadduma, kat kaslarason na laangan ti dadduma nanang. Naku nampayanak ko. Kastamot laang tinadlaw ko iti anak ko. Tunggal ada maibagang aramiden na, kat bigla kanumot nga ada tilakad na. Wenno saan, ada ti sabaling aramiden na. Igagara na pa yan ti rumuar tapno saan laang ang maibaon. Naimbag nga aldaw mo, marifay anak ko. Da kayo magayam tatang, di yung maimbagbaga nga umay kayo gayam ita. Nilakay mo ti gagarak anak ko. Adda ka day? Awan tatang, rimuar mat itay. Sa dino tinapanan na? Iti ayan kano ti gayam na. Ada ka di masapol yung kang kwa na tatang. No kaya't nakitang danak ko ba? Parikot mi ngamin kinanang nyo ti kanal ije balay. Nang runa no kasta matutudo. Kasaritak to nila kay ko tatang. Wan man anak ko. No kaya't nakat mapanlata ije balay inton Sabado. Wan tatang, awan pa'y mo di ti trabaho na dayjay. Okay nga rod. Agawid ako. Ta sigurado nga urayan ni nanang nyo ti mantika nga impakatang na. Saan kayong agkape tatang? Saanan anak ko? Inakod. Mapangkakanuman iti ayan datatang inton Sabado lakay. Anya ti aramida kijay? Isimpam kano ti kanal aparikot da no kasta matutudo. Ay sus. Ni, apay akasta ti sungbat mo? Ada ti aramidak mo Sabado bakit? Anya? Saan ko amasango ti mapan ijayan datatang? Tangdanan da ka kano ni tatang. Oray tangdanan na, kat awan lata ti oras ko. Tunggal ada ti ibagaming aramidam. Ibagam abisi ka. Ngam no awan ti iparamid may. Day talaang mo't agil ilat ti aramidam. Basol ko pa ita. Itiming yumat ngamin Ay nawaw. Kasano nga itiming may? Nagadumot arason mo. Kunakman no ada ti aramidin nyo ita. Ag-text dan to kanyak no matuloy kami, bakit? No kasta, saan gayam asiguradaw? Diyak manam mo ka nagijay at tao. Di da maawatan no maminsan.
Nunapan kalata ko maiti ayan ni tatang, dinalpas ko mati iparamid na kang ka. Urayek pala ang titext da bakit? Dayta ti jak kayat kang ka. Di ka agungot Asino ti saan ama kaunget no kasta lang ti kabalay. Mamin ano ka di nga ibagak kada kayo nga itiming yung amen. Ti ibagam kiday, di mo kayat nga aramidan dagiti ibagbagame, iso akasta. Nagrigat ka amay baon. Na Pudno mait, saan kanto pa amay ibusan iti rason? Makauma ti kasta nga aramid mo ramel. No nalakala ang ti agsukat iti asawa, sukatan ka talaga. Saan kumamot akasta bakit? Kasano kat sumadsadot ka mait? Di mo amo ti kunada nga isupay. Umayak man makikapi tatang. Agkape ka lang anak ko. Adamat na pudot adanom iti termos. Agyaman ak tatang. Adan samot ti parekot mo. Maasarak nga rod iti asawak tatang. Ay nawaw. Anya ti pakaasaram anak ko. Wen tatunggal ada ti maipaaramid kang kuana kat ibaga na nga adalakad na. Ada siguro mo ti plano na Likliklikan nakit di ati trabaho. Pag ko naamat. Madlaw mo tatang. No awan ti maipaaramid kang kuana, adala ang ije balay ng agil ilad. Ngam no maibaon, hapaw, busy ka numal. Ni bakit mo nga iramay lanak ka? Awan ni Marife dito'y balay nanang. Ada tinapanan na. Ada ka diti bagayaw? Awad mo't kit day. Kaya't kayo laang asarong karan. Awan trabahom ita aya. Sa anak pa yan nag-apply nanang. Ay nawaw, pangalalaan nyo nga'y iti igat-gatang nyo iti kanon nyo. Kwarta ni bakit ko nanang. Anya, Agbirbiro ka pa lang iti pagtrabaho nanang. no adamo nga min maibaga a pagtrabahwam ka di mo mo't kayat. Siyempre masapul apilin tayo mo ti trabaho akap-kap na kan tayo nanang. Ngam kasano a makatulong ka kun bakit mo no kastalaang. Bumawi aktaw. Ay, awan lat amok dita. Ay naanak ka itapay laang, agbalbaliw kan, agkagat ka. Di mo urayan a mauma ti asawam kun ka. Tarimaan naman tinaperdi atawa lakay. Ay nawaw, dagasanak ni Paris ko inton madamdama bakit? Anya, Ada ti applyan mi a trabaho. mabalin mo't at tarimaan pay sakbay ng agrubwat kayo. Agsagana ak nga ruden, bakit? Ay nawaw, anya nga ruti kayat mo? Siyak pay laang timangilan sa itiday tatawa. Tarimaanak to. Kaanon tungay? No awanan ti aramidak Awan pay mo't aramidom. Lansaan pay kiday. Mabit lang mo't day takot. Saan ka mo't amaurasan? Agsagana ak nga ruden. Awan pay mo't ti kumparem. Mabit lang, taala aktilan sa kan martilyaw. Kumusta tinaperdi atawa yung mare? Natarimaanan maray. Impatarimaan mo kan lakay mo? Saan maray? Siyak tinang tarimaan. Anya, apay nga Una ata, idimbagak amapan ko alaan ti martilyaw. Nagpukaw matan nila kay ko. Ay, aging gagayam ita kat likliklikan na ti trabaho, maray. Wun maray, no amuna nga dati maipaaramid kang kuana, kanayon kanumot abisi, makauma. Awan magtrabaho na ita. Day tangarod ti di na panunutan maray. Ay, narigat ti kasta, maray. Isu akanayon kami nga agapa, takas jeti ugali na. Awan lang nga rudin trabaho na, saan pa'y atumulong. Ay, no siyak ti mauma, panawak day je atao maray. Sa dino ti papanam bakit? Adda training mi ita. Ano? Training para itan niya. Agabruda kon. Anya? Agabruda kon kunak. Panawan nakarot ngagmay-may sa ditoy? Kapilitan saan mo't amabalin sumurot ka kanya. Kasano ak nga ruden? Makamukamutan ay ti bagem. Aramidem dagiti rumbeng maaramid dito'y balay. Anya? Aramidak daytoy para iti arapaap ko. Tano sa anak nga agsakripisyo, awan lat amok. Awan ti mapasamak iti biyagta. Kantap no masursurum mamet ti tumakdar iti bukod mo asaka? Anya? Kaano ti flight mo, Marife anak ko? Inton umay alawasan tatang. Dandan imot gaya man. Kung naklakit din ako kung namlaang agabroad ka. Ay na tatang, masapul nga aramidak daytoy tapno maiyadayuak iti sakit ti ulok. Wan ba't di anak ko? Tapno masursuro mo't laang nila kay mo tagunay. Wan tatang, barang agbalbaliw no awanak a makikita na. Wan ba't di?
Narigat mo't no si kalaakanayon tinamnamaan na nga aggunay para kenkwana. Agabrod mo gaya man ni bakit mo? Wala nang. Flight na no Martes. Kahit kasanukan no agabrod ni bakit mo? Diya ka muna nang. Nairuwamak nga daa ka na yun ni Marife iti abay ko. Kat ita ang nagdesisyon nga agabrod. Awanan ti daduma anam na maam no di ti bagimlaang. Diya ka mo no mabailak ti kastoy nanang. Agbalbaliw ka nga minon, anak ko. No kabailam nga aramidam kiti. Saan aday ta agras rason laeng ti paglaingam. Oo nanang. Agbalbaliw ka, tasan ka maten nga ubing. Lakay kan, Ramil. Lakay kan. Daita, ti panunutom. Busy kayo kadi, tatang? Saan mat? Apay kadi? Agpatulong ako makada kayo. Anya ti maitulong ko ken ka. Nabarado nga min ti lababo mi, tatang. Ne, apay nga eh. Masapol ang matarimaan. Kadyak amo no anya ti kotse kajay, tatang. Kasaritak ni kanakan erol. Sa iso ti mapan ijay ayan nyo. Napigpig sa dayjay. Ken kumpleto ti tolls na. Alaman nga ro, tatang. Agyaman ak launa ya. Awan anyaman na anak ko. Urayim laagan sa ibagak amapan ijay balayo. Kumusta ka matan dita, lakay? Nasayat la tamot, bakit? Anya ti aramidem dita. Madamang agdaldalo sa kitipan nyo, bakit? Ay, kat very good. Ano kasta? O na, tawan ka mo anam lamaag nga agdalos. Kabaalam mo't lagayam nga aramiden kat. Kabailak mo't ngamin, bakit? Kabaalam, ngamti sadot mula ang ngamin tinang nang runa, idi addaak pa dita Pilipinas. Iso asaan ka maibaon. Pasensyakan, bakit? Sa bali mo't nita. Nagbalbaliwak mo't ten. Sapay la kumata, tuloy-tuloy mo't tanday ta pa nagbalbaliw mo. Aywan gayam, flight ko inton Martes. Sa dino ti papanam, bakit? Sa dino kumapay ngay, agbakasyonak mo't Daw ka, amare. Wen ata sa anak mo't amain initan ijay abroad maray. Manungal daw ti bakasyon mo nga eh. Dua alawas laang. Husto tapno makadwam mo ti asawam. Ay na, dakil tinagbaliwan ni Ramil, sipod nagabrod ka, mare. Wen ata awan akon anam namaan na maray. Amom ka day, kanayon amakitak ngagsagsagad iti paraangan nyo. Saan laang aday ta? Amo na mo ti agsakdo iti danom nga inumun na. Naibaga na nga rod kanyak maray. No amukla ang ama ka amiris no awanak. Idi kumapay ang nagabrudak. Tinapatag kat nakaamirisan ita, mare. Saanan ang masapol nga ibagam ti aramidan na? Naibus magaya man ti mainom adanom. Mudtoy ti water jug, bakit? Ha? Ay nawa, mudtoy ti water jug ko na, tagsakdoa. Ah, Kaslasaan ka mamati iti bagbaking ka. saan makiday? Sa anak laang anairwam asikat ti agsaksak do. Idi sa anak ngamin ang nag-abroad kat masapol nga ibagbagak ti aramidem. Numaminsan kat di mo pa'y maaramid ta nagado ti rason mo. Iti lang, dayjay, bakit? Sa bali itan ta nagbalbaliw akon. No kasta nga rod, saan kun nga irenyo ti kontratak lakay? Ag negosyo talaangan tapno saan ta amayadayo iti tunggal maysa. Pudno, bakit? Panagkunam kadikat agang angawak. Wano, kayat mo nga agsubliak iji abroad. Saan bakit? Siyempre, maragsakan ngamin, saan kan nga umadayong? Ay, nawaw! Di ka agsadot-sadot. Agagat kan tulungam kit di ni bakit mo. Tapno naragsak, ti panagdanayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan.
Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapanak iti ayan da Mari Arlene ita, Jonas Lakay. Ay no, anya taramido mi jamit si bakat. Ited ko ti bayad ti kuryente. 5 abulanan sipud na kitap ta kadakwada. Ngem awan pa'y inted na abayad ta. Saan damat nga mi na nagsingir bakat? Amangan numabain dalaang nga agsingir, Lakay. Amangan mo't no saan da ka sa pulan ti kwarta. Amangan no ilibre da. Mapanaklat ta iti ayan da. Amangan no ibagada asaan ta makarik na. Gaputagol uli magda kat saan ta matan nga agbayad. Okay, adagan ka dahi bakat. Ay pakikitam tiin na po yung ilot-lutok amangan numaksat. Agawid gamot nga minadagos Di mo man ibaga ang mabayagan kay Jay. Amangan no makaistorya ka man ngamin ken Arlene. Naimbaga bigat mo, Mari Arlene. Kastamot ken ka, Mari Mitse. Anya ti umay mo ibaga, Mare. Imayak ta agbayadak, Mare. Ay nawaw, agbayad ka ite? 5 abulanan sipud nakitap kami iti kuryente yo. Saludsudok kumaan, numano ti bayadan mi, tagbayad akon. Ay nawaw, saanen, Mare? Ni, apay asaanan ngay, Mare. Ay na, uray libre latan, Mare. Awan met unay ti appliances yo. Siguro, basit lang, tinakonsum yo. Sigurado ka ka di, Mare? Uwan, Mare. Okay laang. Ay na, agyaman naklaunay no kasta, Mare. Awan anyaman na, Mare. No ada appliances yaw, di sa kayon to agbayad, Mare. Lakay, ilutom to'y ginatang ko abangos. Ay nawaw, nangalam iti bangos bakit? Kaibagbagak lang aruda na ginatang ko. Nangalam mo titinggatang mo? Ti kwarta nga ibayad ko kumakin ni Mari Arlene, Lakay. Anya? Ti ko na kanya kat oray saan ta kanun nga agbayad. Tawan kanumot ti husto nga appliances ta. Ay nawaw, nagsiyakat mo't nga ron ano kasta bakit? Nakalibre ta. Nako nampay, Lakay. Imbes nga ibayad ta iti kuryente, igatang takit di iti masapsapul ta. Makatipid tamot gayam ano kwa. Naimbag ko nam tay manugot ni Mari Arlene ang makitap ta kadakwada. Libre pa, ko naman. No agbungan to tinatang amulat mangtad tamot kadakwada, Lakay. Subadan ta ti kinaimbag na kadata. Ne, apay nga ikura bakit? Ti anya, Wilbert, Lakay. Nakapsut launay mo tasilaw ta. Malublubatan. Manungal daw nga minin nga iso ti pinagsilaw ta. Ay nawaw, masapol nga ron ang ma-charge manan Makicharge kanto kada Jonas inton bigat. Wala na. Naimbag laangan taadada nga asidag apakicharge santa. Wala nga ron bakit? Saan na masapol ang mapanta iti ayan ti kaanakanta? Awan pa imot nga min budget ta. Nuadda ko di agpa-connecta mag. Tapno saan ta makicharge iti kaaruba. Awan pa'y mo't nga ron. Bakit? Anya ti umayo ibaga tata Wilbert. Kada ka di kurente, Jonas na kong. Ada mo tata. Apay ka di? Mabalin ti makicharge manan. Nalubat ngamin ti silaw may kinanam kora. Ay wana tata. Awan ti parikod dita. Ay na, agyaman aklaw na Narigat mo ngamin awan ti silaw. Nang runay ti rabay, sana makita ti maramid. Adda tinapanunot ko tata. Ano wow? Anya di sana panunot mo na kong. No kaya tiyo, mabalin mo't ang makikunig kayo kada kami. Ha? Gumatang kay laang itiwaryo. Tapno saan kayo matla amarigatan kan nanakora? Ay wanan niya. Dahil tati yurnungan nyo tata. Mayat matla no adda tiwaryo. Tapno saanan ang masabol ang makicharge kayo kada kami. Anyang atano gumatang ta iti wire, kura bakit? Ay nawaw, an-anwan ta ti wire, Lakay. Tapno makikunik tayo ti kurente na Jonas. Panagkunak, kat saan ta ang magastusan no kas jeta ramiden ta bakit?
Umanugot da nga ta. Ni Jonas mismo, tinangibaga kanya, ano kaya takit makikunikta ka na kwada? Mano ay ti wire ita. Dito sa saan kong amaw bakit? Amangan no saan nga umdas ti kwartata. Das mo't siguro. Mayat mo't lang no makikunikta. Tapno diretso ti kuryente dito kalapaw ta. Saan na masapol ang makicharge ta? Agkanvas ka nga rod lakay. Wan bakit? Kasta sa ramidak. Bareng adda makitam analaklaka. Ada mo siguro, bakit? Na, an-anom dagito'y awire, Jonas, lakay. Sanda ko kadagita, mitsi, bakit? Ay nawaw, apay nga rod nga da dito'y. Wire, datata Wilbert kin na nakura da ita. Makikunik da kano iti kuryente. Amo ka din ni Mari Arlene? Ay kwa, ibagaktukin ko na bakit? Sigurado ka mong nugot mo't lang day jay. Uray umanugot, ipakadamlatakan ko na, tapno amuna. Ibagaktukin ko na numara na ak bakit? Ipakadampay nga umuna ah. Amangan no panunutan na basta agdis-desisyon ta. Okay, bakit? Mapanak nga ro diti ayan da kalpasan ti pandangan ta. Agyaman naklaunay, Jonas. Awan na niya man na nakora. Sa anak mo't laengan amarigatan nga agluto. Agtipid tayo lang iti kuryente. Tapno saan adumakkel ti mabayadan. Wan, awan mo't kit di at appliances may kantatam Wilbert. O sige, agpakada nga ro din nana. Ay katagkapi-kapay ah. Saaring? Asidig lang mo't ti balay mi. Agkapi-kapay. Adain sa ganak ameriendam. Inton maminsan tulangan nana. Sige, agdakan ka dayta. Asidig mo't kid di ti balayaw. Mabaling umayak makikape, no kayat kaw. Makasidsida kiti karne. Mitsi bakit? Ay nawaw, pangalaak kumamat iti karne nga ipasidakken ka nga ilakay. Gumatang ka iti store Awan mat nga rod ti maigatang lakay. Eh nawa, naibusan di kwartata. Naibusan idi pa'y napalabas alawas. Manulaangan tinabati ditoy, saan pa'y nga umanay ang maigatang iti may sa kilo a karne. Nay, nagpartak mo na ibos. Kasta talaga Amumot nga ado ti paggasgastusan ta. Inton maminsan to nga rod bakit? Sigurado asan mo't lang agpautang ni Nana Bebang. Kaano danda ni mabangkrap ti istor na, gapo kadagiti kalugaran tayo ang managutang. Naimbaglaan, tanaranaan kayo, Tata Wilbert. At nakati masapol mo, Jonas. Agsingirak ko tata. Kanawaw, agsingirak ka ito Bayad di kurenteyo, Tata. Makabulang gayam hindi napalabas, sipod nakikunik kayo. Masapol nga agbayad kayo. Ay, wal, makabulang gayaman. Manuti bayaran, may. Mangtad kailatan iti 500, Tata. Ay, nawaw, 500, kunam. Kung Tata, bayad yun dahi iti 3 a bulan. Ay, sa payawan yung tugot ko a kwarta. Anyang oras ti panagawid yaya. Intron madamdamapay. Alas 11 siguro. Ag alas 11 mo tin Tata. Urahin kay lata, ta sumuro ta kay balayaw. Mapan ko alayon ti bayad yaw. Naksayan mo ti kwarta nga indulin ka lakay. Tinasayak bakal. Nay, anya nga'y tinangigatangam iti 500. Imbayad ko kan Jonas. Imbayad mo kunam. Wad, binayadak ti kuryente ta. 500 ti siningir na bakal. Ay nawaw, agasam man ti 500 lakay. Bayad ta kano ti 3 a bulan dahi ti bakal. Kasta ya. Wad, bakal. Nagbayad ak ata datamot lang ti marigatan noon ti kuryente. Awan ti pagsilaw ta. Okay la ang lakay. Sana balik, tamausar tamag. Lumabasak pa'y nanakora. Si kamot gayam, Arlene balasang ka. Sa dino tinagkapwam. Iti ayan tigayam ko, nana. Italaang manan anak kita ka. Wen ata italaang manan anag naak iti paraangan nyo, nana. Kumusta matan ti kasasaad yo ditoy? Mayaten tadda kuryente men nakong. Ay kat usto tapno saan kayo amarigatan ka ni Tata Wilbert, nana? Kinapudno na. Nagbayad kami iti 500 iti napalabas alawas. 500 kano ti bayad mi iti 3 a bulan kuna ni Jonas. Husto lang ka ditikas jay asingir na nakaw. Ay nawaw, agbaybayad kayo ka ni Jonas, nana? Wan.
Naa, kat no nakitaplaang ni Jonas kada kami, nana. Kan libre. Saan may ida asing singiran? Nay, awan amok di tanakaw. Siningir na mo ang amin ni Tatam Wilbert. Ay sus, apay ngay asingiran da kayo kat imbagak mat alibre, nana. Nakasaritak ni Arlene itay. Kat sinaludsod na ti may papan iti kuryente lakay. Ada ka day parekot, bakit? Isuda kanumot gayam tinakita panda Jonas. Kat libre kanumot. Kanya? Nas daw itay, idi imbagak ngagbaybayad ta iti 500 para iti 3 a bulan. Lukas ta? Awan ang gayam ti bayadan da Jonas. Tinaibaga ni Arlene kanya kitay, kat libre kanumot lakay. Ay, nawaw. Apay karon ang nagsingir ni Jonas iti 500 para iti 3 a bulan no libre mo ang gayam, bakit? Day tatidyak mo lakay. Itala ang anaamwak. Ada Arlene gayam tinakita panda iti kuryente. Eh, naglulokon ni Jonas. Anya jay nadamag ko asing singiram kano danana kora kan Tata Wilbert si ka Jonas. Sing-singir ko nam. Wan kanumat. Di mat imbagakyan ka alibre ti kuryente no awan appliances yo? Ay, ko man ang Arlen. Saan anasaya at ti kastangar aramidam, Jonas? Kasapulak ngamin ti kwarta, manang. Uray anya pa'y tirasun mo. Saan ama iparbeng tikas jay ngay naramid mo? Apay apagkwartaan mo't jay lakay kan bakit? Eh, bidot ko day jay, manang. Ay, saan kay langarudan asing singiran? Kastapay laang ti aramidam. Sana na maulit, manang. Rumbang laang. Tano maulit pa'y, singiran kayo matad. Ay na, Jonas, aya, mangibabain kalaunay mo't. Amok, bidot ko day jay, bakit? Amom ka di asik ati pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Sinuswitik ka no ti diskartem. Sigurado ang nag-istorya day jay Arlen, bakit? Ay naapo ka. Anya ngay ti rupam nga isarang mo kadakwada kalpasan ti naramid mo. Awanin na, bakit? Mano ti binayadan danan akora kan Tata Wilbert kan ka. 1,000, bakit? Bayad da iti 6 a bulan. Isublim ti kwartada. Awanin na, bakit? Nagastos ko. Ay katsukatam ano na igastos mo. Pangalaan nga iti pagbayad ko. Numasapul ang makipurdiya ka, aramidam. Amumat nga awan pa'y kwartata. Ay na, naimbaglaangan, tanaranaan kayo dito'y dalan, nanakora. Saanan ang masapol ang mapanak pa, iji balayo. Adda ka di masapul mo, Arlene na kong. No agsinger manan ni Jonas kada kayo, di yu ik-ikan Ha? Siyak ti agbaybayad iti kuryente tayo, nana. Saan am ay parbang ti kasday nga aramidan na? Agasam man tapag kukwartaan da kayo matdan? Ay na, agyaman akunay na kong. Tapno saan nga isupay apagparikutan mi Tatam Wilbert. Awan anyaman na, nana. No bilang man ta agsingir day jay aloko kada kayo, ibagayo kanyak, tada kami ti agsarita. Aday nyawid ko anatang, bakit? Nangalaam mat iti daytaan natang. Dinawat ko, isupay nga bastuta. Kat, nagsweldo kayo ka din. Wan, bakit? Manulaang titangdang ko. Manulaang mat nga aldaw ang nagtrabaho. No kasta nga rod, ununa abayadan ti utang mo kada Tata Wilbert. 500 lang tumated ko, bakit? Apay a 500 lang. Itad mo ti buo asa nga ribo, tapno awanan parikot. Anya ngay mo ti mabati kanyak, bakit? Ti importante kat nabayada mo ti utang mo. Gantang nga asim tadi mon ululitan ti kasjay nga inaramid mo. Isubli kong ti kwartayo, Tata Wilbert. Ha? Ti siningir ko abayad ti kuryente kada kayo, Tata. Ha? 1,000 day jay. Awatin nyo ti kwarta, Tata. Ay, agyaman aklaw na ibarok. Isupay nga igatang mi ti bagas me. Awan rumbang nga pagyamanan nyo. Ngamin, kwartayo mo't day ta, Tata. Rumbang latang agyaman na, ha? Pasensya kayo na. Tanaramid ko tigas jay, Tata. Awanan day jay ka na kami. Tinapatag kat nagadalam, tinapasama, kan saan mo nga ulitan. Sobra kayo, tagkapi tayo pa'y. Agkapi tayo pa, Jonas. Uwan man, Tata. Nagbanglo ti kapi yaw. Ay, nawaw! Saan anasaya at agunda
panagdawayan tayo ti pada tayo at tao. Laglagi pan tayo kumaakanayon nga awan tinasaya at apagbanagan ti tao a mananggundaway. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.